هشکسالی مترسیەک ئامازن لە سەرکێنبوونە ئاوێ لە عێراق و هەرێما کوردستانی پەیدا کردیە. بە ڕەنگێکی چەند ساڵên بوری بەراورد digel ev sala astiyava bendavan kêmtirîn astê xwe tûmar kiriye. Şarezayekî av û bendavan jî amajî bi vê metirsiyê diketin û dibêjîtin ewanûke hey metirsiyeka ciddiyek û gelek deberan dîjiyan têda rawestîtin ji ber bêaviyê. توقعات هشكساليا بيت جي احتمال باران بيشتي هيفا دوازده بين يعني فلاحما شو مجبور بو هكا قلمي خو بيشتي هيفا يعني دوما هيفا يازا بافيجيت هكا يعني كو ام سحكيني كو افشكا صاليا ديت بردوام مش نين ياكل سرق بين بس هكا وصل سرق هاتن شكان في صاله دويه مترسياوي زور مسترش صاله ايكي خدينا كتكاف صاله جي رجا اجماع ناس حكي هكا رجا بارانيا كم تربيتن دي مترسيكا سران سريكتن و دي جيان تقريبا جلك جهاد راوستيت نموناکی ماوی bendava dûkê jî vegirtiye ku di niha da avê bû bajêrê dûkê dabîn naketin çûnke li 10 salên borî da kêmtirîn astê xwe tûmar kiriye û bi tinê 20,000 milyon metr sêca av têda maye. Ev e demekî de ku dişê zêdetirî 5 milyon metr sêca avê bihewînîtin. ام بجین وان هر دو سالن چوی دا ورزه که کم باران بارین بوده ولی کریه کو وارجه که ما آوه به تلسر سکریده هو که تمام دم جدا پتویا یا ریوبری آوا ده هو که هر دیسا او بیستان و رزن کفنن سری باره سکریده هو که ببوده لو راجی ما پراستیجی هر دو هم ریوبری آوا ده هو که پشتر آگه دار کریه کو جبر هات نخاره آسته بنده و اگر رگن بگوهر که هم بوی هنده کبشین او گرکن سر سکرید هو که آوه بو پیدا کن خوشحالی و اوانانجی پلان هبویا و شیاین اوه تاراده که کنترول کن بوی هنده که ام هول دین زیده تر آست آوه بند آوه دانه دخاره بدیتنا بسپورên av û bendavan kartêkirina gorînên keş û hewayî û peydabûna hişkesaliyê rêk bi welatên cîran xwîş kiriye ku avê wekû pêdivî bi Iraqê dabîn nekin. İşlayekê dîve hind bendav hene ku astê avê têda kêm bûye û bendava dûkê jî denûke da 15 metr û 37 sentîman av kêm bûye. Sala borî digel ev sala 5 metran hatiye xwarê. Ji ber hişkesaliya du salên borî jî denûke da avavê bendavê ji bo vexwarinê nahête bikarînan. Jar Muhammed Kursat News, Duhok.